umva murwane igihugu mugifate mutugombore ntibazongera kwica umunyamurenga ukuru mumanuke Uvira muzamuke Gafinda mugere mu Minembwe mufashe amakanika aravuze ngo tuzarwana nk'imvubu mubakubite Masunzu muzamutwara impyiko muzita muri Tanganyika agasuzugura kakarahagije badatamwe murasa nk'Imana muhetse isezerano mugende ndi kumwe namwe nanjye zabatwaza imizigo ndi kumwe umva zaza nikorera amata na za kawunga batwaje umva mugende mugombora abana bari mu gihuru tibarya tibanywa tibasinzira muzarwane nk'imvubu imbwa muzikubita muzica. Nyuma y'uko umunsi witiriwe abakundanye cyangwa se Saint Valentin hakaba hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri ubwo barwanye umutwe M23 binjiraga mu mujyi wa Kavumu ndetse bagafata n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ingabo za Kongo arizo FARDC zigakwirwa imishwaro maze zigata ibikoresho by'intambara byose bya gisirikare zikirukanka zigana mu gace kitwa Uvira. Kuva kuri uwo munsi hakomeje gucaracara amashusho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye gusa cyane ku rubuga rwitwa X rwitwa Twitter aho mu barwanyi batandukanye ba M23 bakomeza gushimira Felix Tshisekedi perezida mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamushimira kandi cyane ku bw'intege nkeya ziwe biri gutuma kandi barwanyi bahereye mu mutwe M23 bakomeza gufata ibice byinshi bitandukanye bya Kongo si byose kandi bakomeza kwigarurira intwaro nyinshi zitandukanye zikomakomeye ziri gusigwa inyuma n'ingabo za FARDC za Kongo ndetse n'abambari bazo harimo nka FDLR ndetse na Wazalendo. Ibingibi kandi byabaye nyuma y'uko perezida mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Felix Tshisekedi n'umugore we bari bafashe indege yihuse yerekeza Munich mu nama kandi yarehuriyemo n'ibihugu byinshi mpuzamahanga ikaba ari inama kandi igemeje kurebera hamwe ibibazo by'umutekano by'ibihugu byinshi bitandukanye ndetse harimo n'igihugu cya Kongo. Sibyo gusa kandi nyuma y'uko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Felix Tshisekedi ndetse n'umugore we bajya muri iyi nama ibingibi byakomeje kurakaza abaturage b'abanyakongo benshi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye abenshi bakomeza kwibaza ukuntu yanze kujya mu nama ihuza ibihugu bya EAC ndetse n'ibihugu biri mu muryango wa SADC maze nyuma agatanga urwitwazo y'uko ibibazo by'umutekano biri mu gihugu cye bitamwemereye kujya muri iyo nama gusa gasa guca ruhinga nyuma akabona umwanya wo gufata indege akajya muri iyo nama y'Munich kandi ahubwo yaragakwiriye kujya mu nama yari yabereye muri Tanzania ihuza ibihugu bya EAC ndetse na SADC akaba inama yari kuganirwamo ibibazo byinshi bitandukanye byakwiye gukorwa kugira ngo intambara iri kuba muri Kongo ihagarare. Sibyo gusa kandi abaturage b'abanyakongo bakomeje kuvuga ko bafite ubwoba y'uko perezida mukuru wa kino gihugu cya Kongo ariwe Felix Tshisekedi yaba ari mu mugambi mugari wo guhungisha umuryango we wose hahungisha mu bihugu byinshi bitandukanye byo mu Burayi bitewe n'uko kandi ku itariki 15 z'uku kwezi hari hagaragaye amafoto y'ibintu bya Felix Tshisekedi ariwe Martin Kasarugi Pikila hari ku kibuga cy'indege bisa nk'aho agiye gufata indege kandi yagiye kumwerekeza ahantu hatari hafi. Abaturage b'abanyakongo benshi babicisha ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye gusa cyane urubuga rwa X rwitwa Twitter bakomeje kugaragaza ko Felix Tshisekedi ari perezida wabo wari kubana neza ibyago ndetse n'ibibazo biri kugwira kino gihugu cyabo cya Kongo maze agahitamo guhungisha umuryango we bucishe bwihishwa bitewe n'uko abarwanyi b'umutwe M23 bakomeje kwigarura ibice byinshi bitandukanye byo muri Kongo ndetse kandi bafite gahunda yo kujya mu burengerazuba bwa kino gihugu bagafata n'umujyi mukuru wa Kinshasa maze nyuma bakavana ubutegetsi bavuga ko bwamunzwe na ruswa ndetse kandi butubariza uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se abaturage muri rusange b'igihugu cya Kongo. Bikomeje kuva ko kandi cyane abantu bo mu muryango wa Felix Tshisekedi bari kugenda bucishe cyane mu bihugu bitandukanye harimo igihugu cy'Ububirigi bahungishwa gake na perezida Felix Tshisekedi bitewe n'ibyago arimo arabona bigiye kugwira kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'abanyakongo bari kubizwa no kuningabo zabo zirimo ziratsindwa umusubirizo kandi umunsi ku munsi ndetse no ku muryango w'umukuru w'igihugu urimo aragenda bucishe uhunga. Ibingibi kandi bikabatera ubwoba bwinshi cyane nubwo kandi abarwanyi b'umutwe M23 bakomeza kuvuga ko abaturage benshi batandukanye bo muri Kongo badabwa uburenganzira bwabo nk'uko bikwiriye. Iki kibazo cy'abaturage gusa bakomeje kukigaragaza ahubwo n'ingabo bwite za kino gihugu cya Kongo arizo FARDC zakomeje kugaragaza ko rwose zitafatwa neza n'ubutegetsi bwa kino gihugu. Abenshi mu basirikare ba kino gihugu bagatangaza ko bafatwa nabi batishyurwa ku gihe ndetse kandi rwose kino gihugu kitabitayeho habe na gato. Impamvu kandi yakomeje kuba impamvu ya mbere yagiye ituma abasirikare benshi batandukanye b'igihugu cya Kongo batintwara bakiruka ku rugamba mu mirwanire yose bahuriragamo n'umutwe wa M23. Bamwe mu basirikare kandi bakongo bakomeza kuvuga ko bitewe n'uko leta bafata nabi kandi itabibitayeho nabo kandi nta yindi mpamvu bagere kujya kurashe cyangwa se umuhate ugomeza kurwana ku rugamba barwanya umutwe M23 ukomeje kwigarura ibice byinshi bitandukanye byo muri Kongo. Bitangazwa ko kandi ahagana mu rukera ku gatandatu rushyira ku cyumweru aho ahagana mu masaa 9 z'ijoro ingabo za M23 zari zirimo zinjira muri uyu mujyi wa Bukavu bugacya ziwurimo
Ku munsi w'ejo kandi wo ku cyumweru ingabo za Kongo arizo FARDC zakomeje gutangaza ko arizo zirimo ziragenzura umujyi wa Bukavu, nubwo ku mafoto ndetse n'amashusho yagiye asohorwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye yerekanaga neza kandi ahinyuza itangazo ryari ryasohowe na FARDC ingabo za Kongo. Ayo mafoto kandi amashusho yerekana abarwanyi b'umutwe wa M23 buzuye muri uyu mujyi wa Bukavu. Ku munsi kandi wo ku gatanu ushyira ku gatandatu muri uyu mujyi wa Bukavu harimo hararangwa ubusabuzi bwinshi butandukanye n'abajura, aho bari gusahura amaduka, amasoko ndetse kandi tibagiye n'amazu asanzwe y'abaturage aho yarimo arasahurwa n'ibisambo. Hagiye kandi hagaragara iyakirwa rikomeye ry'abaturage bo muri Bukavu bakira umutwe wa 23. Abenshi mu baturage b'abanyekongo batangaza ko icyizere cyabo cya nyuma kiri kuri uyu mutwe wa 23 ugomba kuzabagarurira umutekano, ndetse kandi ko ari byo bizeye 100% yuko uyu mutwe ari uzabasha kubarinda ukabagarurira umutekano babuze mu myaka myinshi ishize. Igikomeje kandi kwibazwa n'abantu benshi batandukanye kuri ubu ngubu, ese nyuma y'uko umutwe wa 23 umaze gufata umujyi wa Bukavu, ese baba bari mu mugambi wo gutabajya mu burengerazuba bwa kino gihugu cya Kongo kujya gufata umujyi mukuru wa Kinshasa, ndetse kandi bagahita bakora ubutegetsi bavuga ko bwamunzwe na ruswa kandi butubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa se bw'abanyakongo muri rusange. Icyo nagusaba gusa uba ushaka kureba ibiganiro byicukumbuye byiza bya politike, ibiganiro by'amateka ndetse n'imyidagaduro, nagusaba ukanda akabuto ka subscribe ukiyandikisha kugira ngo ubashe kureba ibiganiro byacu bica kuri uyu muyoboro w'umunsi ku munsi. Ubaye kandi ufite kino kiganiro kigushishikaje, wakanda akabuto ka like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi bakabasha kubona ikiganiro nawe ubwawe wakunze. Mbifurije n'iryo mu byo mukora byose muhaye muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.